Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Ya namuntlha ta ka rona loko Ben Mayengani aphuntisiwa hi Raymond Chauke. Yeah, all right. Yeah, so hi ti 3 ta April 2022 hi fike vona ku postiwa a certain video ka channel ya Ben Mayengani leyi a nga ve a yi endla ya nyuwana. So fike hi twa Raymond Chauke a fika a vula leswi. So everything lexi nga ta va xi kha xi postiwa online, you must know ku ri the name behind is Raymond Chauke. Yes. Whether ya ka YouTube, ya ka all social medias, lava va nga ku posteni ka everything hi Ben Mayengani, it must end. Swi fanekele swi yima, ti-copyright hinkwato swi fanele ti vuya ndhawu yin'we. Thank you. Thank you. Yeah, as you had it everything in social media platform. Leswi ndlela yin'wana a nga fika a vula swona, as you can hear it. Okay, we scroll down hi vuya ka this video la hi sungula kwala henhla. Yeah, a ku ri timani kwalano a ku ri ti 3 April. Oh, okay. And then vi na endla na video ni sure ku ma yi tsundzuka yale screenshot veka na le ka top comment. Of course nga fika na advice to YouTubers letin'wana ku more especially leti nga monetize ku ri way forward hi. Oh, ku hi swi vona sweswiya. No, yi sungule ni channel ya kona hi ti 3 ta April. Yi fambanyana post some performances, and then ndlela yin'wana yi fika yi helela la ka leyi video. A village lifestyle, as you can see, it is 17th April, so which means channel I lasting more than 20 days loko yi sunguriwile. A yi sungula and like I lasting because loko mo kha mi cheka la henhla leswi nga la henhla ko tinghoma leti nga postiwa la, and some all the performances all the performances ta khale leti va full video performance ka mngoni, and the show download ka ya wun'wana channel munhu swilo leswi was posted there, as you can see there. And then from here, boom, tinghoma ntse until ku ze ku ya posta leya nyatsi leyi yi postiwe timali leyi yi postiwe hi 2 ta May. So channel ya Ben Mayengani yi ve start from 2 May till today. Namuntlha i ti 3 ta June loko ni ta video leyi. Imagine i khale ngo yi main channel leyi. Why Ben Mayengani yo phuntisiwa? I think Ben Mayengani i need advisors leti nga na byongo. Munhu vo Raymond Chauke vanhu lava ni vona ku va na byongo va n'wi phuntiseni sweswiya channel yi va tsandzika. Like, come on guys, loko a ko mina ni nga khoma channel ya Ben Mayengani i nge ve kule ngopfu. So swo vula ntsena ku like you need the skill. YouTube yo raniwa njhenjhe swi lava munhu a nga kota ku va a tirhisa byongo loko a endla swilo. A ni to ka ndla loko a fika phosela tinghoma swi fika swi ku swi tata, and ta khale phela that's one of the problems. Ta khale not this performance leti mi ti vonaka la va XMA 15 vanhu va karhele hi ti performance leti a va nga ha na mhaka na tona. Tivhidi leti nga la i swa khale swa nkondzo wa tuwa swo tiki va DJ Brian, leswi tiki va DJ Brian swa khale na swona mona leswi nga endleka vona yana swi va tsandzini. Raymond Chauke a nga swi tivi leswi a nga swi endleni because ku na tinsimu to tala ti nga postiwa ta Ben Mayengani ka YouTube ni kha ni swi vona mina na tin'wana ti-channel. A ku na lexi nga xi endla Raymond Chauke because u nga swi tivi no endla. And ku na ti-vlogs of course mi nga swi endla about mhaka ya music. Swilo swa swi vula yo Raymond Chauke a swi make sense because kambe ni kombisa example Makhadzi ku ri ya phone a mi ta tisa ku ri kuma vo Makhadzi a va na problem na swo loko munhu un'wana a fika a posta tinghoma ta vona because tinghoma leti already copyrighted. Loko ti ri copyrighted swa ku mali leyi endliwaka hi risimu leri yi ya ka yena Makhadzi. Is the same case na Ben Mayengani loko fika tinghoma leti postiwa ka ti-channel letin'wana mali leyi ya ka Ben Mayengani a yi ka those people. Leswi nga endleka and then monte konda like a ku na swi nga organize leswi a ku na na shutdown leyi a yi bane le ka Simple Kitchen a yi postiwa na kwala ka channel ya Ben Mayengani. Like a fika va endle some professional work va kume like va investa mali ka this channel ku va ku na munhu a nga fika teka some very very good videos leyi obviously ni va nyika ti-ideas maybe va ta swi apply ka fill up swi va tsandzeni a va swi ndlanga. So a ni kota n'wi twisa loko a ku vanhu va nga post ku ri ni yena a ngo na ti-ideas a vula yini Raymond Chauke. Yeah, so of course advice ya mina ka ti-YouTubers se ya cinca sweswi. Mina ka loko va na ni free posta sweswi mi swi lavaka Ben Mayengani or Raymond Chauke a nga swi tivi swi lavaka. Va na ni free a ni voni ku na issue ya nchumu mina. Swi komba na ku a nga twisisi nchumu about how YouTube works and copyright works. Ni tsundzuka na hi video leyi ya le Amaroli leyi video copyright loko mi tsala kwala, but this thing a xi copyrighted loko swilo ze kota ku xi downloada ka YouTube a xi na copyright xi xexo as you can see ya download xi hava copyright.
I ku a nga swi tivi swilo leswi a nga ku swi endleni la ma vona nyana hi swo sweswo a nga swi tivi leswi a nga ku swi endleni so ni nga ku yini advice to YouTubers haveni ni free postan there are a lot of things na ti-short clips ta Ben Mayengani we can post hi ku swo fana vale ku posteni ka this channel sweswo swi vula ku influence ya Ben Mayengani yi kha yi chika yi hansi and swi tlhela swi vangela mina problem mina as a master tsonga analyst mi kuma ku ni pusha ti-artist letin'wana to fana na Mr Post ka channel swi endle na ku mina ni zonda Ben Mayengani ku ke vanhu va fika va avoida swilo leswi swi nga vuriwa hi va Raymond Chauke va kha va sapota vo tala ni vone va kha va sapota van'wana ka that video and ma vone mavito ya n'wina ende van'wana va ni hlamala siku ni tlhela va vona ka YouTube channel ya mina so a ni tivi ku kahle a va zama ku vula yini la I don't understand leswi nga swi vona va kha va sapota vo tala ni va vone va koka ka YouTube channel ya mina koko ni nga vuli mavito va nga ta ka va nga ha voni ka na va tiva vanhu lava most of them va vona ti-video ka channel ya mina so hi swo sweswo as I've said more continue on guys poster ku yiwa mahlweni that's why mi kuma ku Mr Post delay henhla swinene na le ka YouTube sweswi because a ku na ti-restriction ta nchumu the trending and swa pfuna the more people va vula hi wena as the more i gonya so a ni tivi ku va Raymond va ku ku nga vula loyi yona Ben Mayengani nga va post nchumu yena a vula yini There's no need ya kumakoti na mamazala va meeting ya vanhu. Nkwabo lo moyo hatla fika lo. Lo kwa cheka ha vambiri a va muntu lo. Lo va ka ri khotso. Lo ya makhume